landzelo lona inkinga uyantshintsha lo kube njengoba umbona wena ungathi ukuthi lihili Wonqaqansi lihili. uvese kuthiwa stiletho uthi wena wo stiletho antshintsha athi yena liweji uthi wo liweji man abe lipalms uthi ngifuna ukuthi lipalms abe flat yena lo ufuna konje na. Etukwa lokho silwana nawe gogo nawe silile hayi ukuthi lona bese uba nemasoro khumbula phela ukuthi lona uba yedwana babe banenge la Ugodokeni. abese so ya decide kuthi kulomkhambathi wakhe umuntu leva ngazuthi angakhona kumbambisa ngulo kanti lona silwana ufihle induku emcubeni yebo uvete the positive part of her nake fika sekuvela nale negativity yakhe abese uyaphazamiseka lo sekuvela emasoro Ugodokeni ligodokeni. Kanti ke ngekwendalo. Lo angaba nalapha bathi vekelele yabona ngekwendalo kanilo inature nje ayivumi ukuthi angaba nalapha babe bani lugodvokile uyambona lo kulo issue lesesikiyo njengoba mncane kanje nenhlitiyo yakhe incane lo kube angaze agcine lo asangasanaki lo anake laba bese kuyamkwatisa lo ligodokile ingako silwane nawe silimi nasekuhambeni kwendvodana yemuntu encwadzini yeBhayibheli akho kuze onke lama mission aphumelele kwabita ukuthi athole laba babe 12 abekho laba beyingeke ifike ekugcineni injongo yalo bekathume Jehova kube bekunala lugodvokimi ngoba bebatawubanga lugodvokimi letingwa tale Capernaum laba basengefiki lugodvokimi phela yehembe la sewungene khona ufakazela kwekuthi lo mdzala wetinsuku beka nalo engadzeni yase-Edeni watha nalo kuhamba kahle konke wafika nangu lona wahlala emalanga lenkadzeni anemisha tilwana wathi afika lo ngakusasa lo kwabe sekubhidene yonke into la ligodokile ngiyakuva lo uyamudzinga kakhulu lo emhlabeni nakwende njani ngoba lo usilwana ngekwendalo udzinga ke lo athi ukhona kumenda lwabe ngubufakazi baloko lo nasebenda lo waba nemadlala uva buhlungu lugodvokimi waba nemali leningi lo lugodvokimi uva buhlungu wabe nje lo buhlungu bekuthi lo unemali yakhe lugodvokimi phela gogo lokumenda lo eve buhlungu nasane imali leningi lokhu ngabe ukuthi bampromotile emsebentini ngilokuthi lona uyati ukuthi lo utiphatha kanjani ngaba nenivolo ezingcono kunalo kungakho le la bengisho khona mina engadzeni yase-Edeni kwafanele kwekuthi alaliswe lo nakuto wakhiwa lo ngoba bekavela amphiphite lo uyambona ukuthi uyinkingi walaliswa lo futhi uyavuka lo wakhanza nanga laba bayakuthanda kulala bayekele bathitalele baphumule bathule bisakimi silwane manje uthalele kuthiwe vuka sikhulume usho na asho kulo bese ligodokile cela lugodo la kuvuka sikhulume silwane njengoba usho ngivumelana nawe lokuthi lona kakhuluma kube ngazuthi lona usuka ngalala
uthi ukhona cabanga kahle lo nakambombotela amehlo angamboni lo. Yes. Lona bese uvuka ingane ukuthi ulele akavukani lona uzindla kuthi cause lona silwane akamana phendula. Akamana kumthatha isikhathi kupita ukuthi azindle ajule. Chithe manzi. Kimi lingayi gogo, lingayi gogo. Uyakubona lokuvuleka kwalo. Uyakubona lokuvuleka kwalo. Uyakubona kuvuleka kwalo. Ukuthi kuncane kanjani. Ekhathi kunelwimi lokho ukuthi kuhle kuvaleka lo. Lana kukanjena. Kulo pepepe kakhulu kulo. Lokuvuleka lo. Ligodva selingengcekile. Hayi Gogo, ngifuna ukuthi ukhuluma ngibasonze kuwe. Sikhuluma indzaba yananga. Nalo. Nali ke ligodva selikuwe. Kodwa ke ngiyabona lokususa kodwa ke laba phela kwabantu labafuna kuvelwa buhlungu emhlabeni ngekudibana nana phela laba bathi bashelela kanje laba babahle kanje ngiphela ulwimi laba bethe ngematubana batowubunga laba baphindze futhi laba bakhuleliswe laba tinyanga letimfica adosa kalukhuni lo aphindzashe lo ahelwe lo ngaleso sikhathi leso uyakhwabitha le lo ajinge futhi usuku nemini lo uncencisa abantu lebatawubitwa ngesibongo salo abe lo akhona lo Ligodukile. Kwasendalweni into lefike ibe buhlungu usuka lo ngiyamuva 9 months wagogo nenceliso angene esikolweni lo mntwana kube insumasumane yalo kuza cethe nasekathuke kumbe utele intombadana laba bobabili sekuyalotsholwa nathi menyedwa sekuthiwa siyalobola gogo Akusashiwo ukuthi akasabalwa. Phinze futhi kusenjalo silwane. Kwakhiwe indlu lakhaya. La kwentelwa khona tonke tinto, ukhulunywe khona noma ngabe umntwana uyashaya ubaleka gidime khona. Kuthiwa kusendlini kabani? ligodwa kimi. Kagogo. lugodwa bongo Lendlu le yakhiwa ngulo. But akusasiye endlini kababe, sekusendlini kagogo. Labantwana gogo lathi 9 months kwasijanjani. Kwaba ngilomdala wetinsuku azama kupanisha bona naba ngegodo yabo laba. Kuna labantwana atseka batele lona babide ngesibongo sakhe kuphela ngalesibongo kedwa uthi lona abantu abakhe bavundla kuwe. Akhulume nga 9 months lo kanti labantwana bahleti years ekhathi kunanga. Aze athi silwane ligodwa kimi lingafika igogo. Aze athi lo nasekacasukile noma lokanye sekukhona into lemdini athi akasanenzaba nalo sowuhlalele bantwana angasho ukuthi bantu abalo athi bantu abami lugodwa ke yeni neana nabayahlupheka naba bantu bahlushwa ngubona lona nimbona kuganjena nje ugugiswe kugcilatya lo bufakazi lobuqandi khaya bashaya umthetho laba ababafaki laba emandleni bathi laba ke akwendiwe emajazi emkhwenyana alaba atholakale mahala kodwa laba ema-sanitary towels le abakatikhetheli laba kwembathe ema-sanitary towels awathengiswe uyabona ukuthi laba solo bamelene nalaba inhlala kahle yalaba Kodwa kimi uyati negogo soteka indzaba uyabona laba bahlupheka boba babahlupha la. Hayi khuluma nje wena ngemajazi emkhwe lamajazi kuthiwa emkhwenyana kepha mase uthi uyabavakashela abutwa nginaba uqala ukuthi aphi bafuna la kanti phela anaba nikati bawo nanga phapha kulomnikati ufuna kuyentani ke egameni lejazi silwane lemkhwenyana nakathuke lo silwane wawasha timbadla talo ebhulukweni lalo wakhanza ijazi lemkhwenyana
uyahishwa lo kuthi lifunani Kani lijazi labani? kumkhwenyana Oh. kodwa lo nakakhanze 50 malangeni ebhlukweni la Akahishwa. uyahishwa inisilwa akahishwa lugodokile Igodo lengcekile. Uyalibona lizinga lekufa ngalo. Bathi babulawa ngula. i-death rate Na uthi uyalandzelela. Ubangwa ngilapha. Azahashwa ngabindi. Ngibulale. Ngibulale ngamanye umbulali sebacala bambulala. Umhlaba sowujikela lugodokile lapha. lugodokile Oh. niyadi yini kwekuthi kuyenteka kwekuthi lo yeah angabi na twa lo uthole ukuthi uyashumayela ebandleni bathi ngumfundisi immediately bathi nje lo sengumfundisi bamgcoba lo soba ngumfundisi automatically kani lo nakunenteke uthole ukuthi yena uba ngi-CEO abasho ukuthi sengibabe CEO lugodokile godokile uyambona lo yesilwane lona bambeka kwekuthi abe ngumfundisi lokwenta ukuthi bangabasamshiya ukuthi lo uyameseka lo ufully in support of lo kanti lona bambeka lo imvamisa usuka ngekho akafuni ukuthi imbanzakanya baze babeke lo ligodokile silwane semali ngivumelana nawe ekutheneni lona kaba semathubeni kumbe angenela ipolitiki abambeka abe ngupresident automatically uba khona lady president first lady first lady la endasini Africa eveni laseNamibia nangaphosisi noma ke lapha etule eTanzania kuna president wesimame kodwa kusabi lo young first man akaveli ngisho ku aggression lo noma ku akabalwa nje ligodokile. Wena uyadlala wena. Ngisho emakhadini. Makhadini ekudlala. casino Kunemama. Kunemama. ngile Iphi Wilson baba Kuthi baba. Kuthi baba. lugodokile Kunemama inemapoint maningi. Kuthi baba. lugodokile godokile Oh. hana nabayasha laba hana nabayasha laba bashiswa ngubona laba lo sikhuluma nje laba ngekwendalo bede manje babaganzi laba lugodokile Ngicithe manje. lugodokile uyagogo uyadi yini kwekuthi nakuthiwa laba sebakhela ikhaya sebanele ikhaya nje labo la bakhabo lo abavami ke ukuthi bese bayafuneka kuleli khaya kodwa bakepha bakhabo lo kugcwala bona leli khaya liba nabo bosibalo kepha bosikoni hayi abadzingeke besaqodoke mesilwane lugodokile lokho kufakazelwa yini ke silwane nakunemsebenzi la ekhaya kumbe malobolo noma yini ngumthini nase kuhamba letihlobo takhabo lo nalo iye ithi le nkhulumo bayaphathiswa tishunjana bakhabo laba nabafuna kuphatha kumbe lokho kwangekhathi banikwa nathi ikafitini tekuphatha tipayisi netema ice cream kodwa bakhabo laba nabahamba kwethulwa nangu uyathapha we nanangu uyatable charm bahambe naleto tikafitini laba banikwe amaplastiki nabe mabhanisi lugodokile ngikale endzabeni yanangusilwane ukuthi athi lana sebakhela ekhaya la kugcwala labakhabo lo lile lapho yini lokwenta kucwale bakhabo lo uthi ngalesikhathi kukuhle kumnanzi kulo acoce ngalabakubo ukuthi bayamhlukubeda bayamloya acocele lo kwendekwe kwekuthi labakhabo lona sebafuna kuvakashela lo
alelo ngoba usaba ukuthi lo utawubuta ukuthi bayaphi la njobe phela wathi laba ngabo lalaba kuloya ligodokile emva kwesikafutini lo nakanika laba kubo uyakhona kuhambela leti kafutini kulaba bakubo kani lo kungahamba lo table charm uyelena na Tupperware angabasakwati lokhu kuhambela leti kafutini alendlule kimi akuzule ligogo hembe alendlule indawo zengikhohlwa ya lokwenda lo kwekuthi akakhona kuhambela tikafutini nati ekhakibo lo ngilokuthi lona wathi ukuthi naleso lokusekhaya tisekhaya letikafutini abese lo ufaka sifutho kulo kwekuthi kwente njani leti ubuta ngendlela yokuthi kani badla konke yini uyakhahla once nje lo waqala kwafuna tikafutini khakibo kusuke tifunwa nginanga tifuna kulo behind the scene yes angibuyele emuva kodwa ngiyalungisa siba lokuthi bakhabo lo bangahlali isikhathi eside bangemukeleke lona ubhema ngelwemvu udosa nzima udonsezwa ngilo wentela lokuthi lo labakibo bangafiki babone lokuthi uyasokoliswa lokanye noma ngabe lona sewuphethe remote yaloku mbe zomgaqise iethanol zem etha ukuthi abe nje wala khaya laba bakhabolo batawubona ukuthi umnakethu noma umfana bhuti lo ngathi sebam ethile so revolver lamasangweni kuphela nangisegrounded ala ke lo sothi lona wenta nakuthiwa yi-defensive midfield kodvokile akuzule ligogo kodvokile uyabona ke hembe ya kuloku foka le earth cable ya ifakwe ngunangu ayifake lo ya uthi lona soya etha ke la soba ke sithingi sendlela labalezi akusenambani uyaye ke bese lo akafuni vele ukuthi lo aye kubo Yebo. ngoba lekibo bona bayibone le cable bayitomule asinasabuya buye sazintila lona la wonke umbani kodwa-ke akuzule ligogo esikhathini lesiningi ngulaba labe-earth cable la ukhanza kokuthi laba bayajikita la noma afakwe le-earth cable lo angazintili kude lobona kani la nikhala siyoyoyo le-earth cable yendlule ngendlela nikhala siyoyo laba mina solongumile bantu abamanga ligogo